te kelushaya. Teriatonu ukokezedi, Rosho chelinunu tsali kupengu, Rosho che kelilityo. Mati gerbo methateta nunu serenu, jisupu kecha. Que me jemu niepie mesi kejake, aki vorliche, siro a kerlipie nietzatio. Nieko avoche felie, mu akinu hasilie. Que quilamonia ajovi, mu anu komochela. Sililiro nieko nienu kerli ngulitio. Que quilamonia avoche fere, mu apiuri meza. Che gezedi rosho chelinu taliku hepengu apo. Goki vorlie kelilidio. Aki
ko ke ze shetha prilidi rosho chelinu tsali khusuru alamo kristalano zo ke lilidio Let's pray. Ke kreto ni pu pejile ti sozala ke teje kapenzia.
Hikubu viso robadi lerdi mojinu sho kiliti hangili kit debri bejesi nipu hikuchie ke tsere sho hakurichudi tejangulewe bejewe takisa petegula ye beje mu nipu hiku mahatoki kriji tsovodo no lerhego de body no chido tejakisa kinikisa sukapi hiko petegu tje tie ke thodie presidio di de sekevo keba krita kecha krita tsike tu go shuri zapu chali sidi nipu chesedio di de before keba pe tem hogi no teja khasje muche do nipu traffic moho ke thago shuri audio visual moho ke thago shuri mu ke hulio chidi meri thake cha pe tem hogi no jasje tie umesinu tsike sapete go bu teja ke sab muje so nipu chido nipu ke zivi hariseleri nusho kinu ketosidi zapuchwe bejewe kesege sepete mogiri nteja khasje ipu sure hego tie baba dahanu nipu online ki hu ke bagulari gola chaya umato tsidi liki hakitudo mori nipu urvevets uke pretsidi to the way there ego online no ki sidi hadi no sho ke ba hono shuri nipu no chabi egutje ipu hiko shiro miho tatsu mejidi che dovoli nazo shuri ubanu tsanadi baki tsiri badumu nipu na chapi utsuche non healing kabe utsuche uttach susuje uko bunu zo shuri uke pelepe zwahe dirina uko zeba zo ketsa no chapi uko tsba zo ketsa uko buri suha lady undidi tipudi bali ketyo nipu no chapi suko petegori tsuche di henki chayawe nipu hiko Sunday school lari beje uko tejake gra sevodi nipu hiki huritsia hakolari hiki teji kapinsiawe no jabi ni chuguri petego jesa ke patagori jesa nipu ke vito city tie hinyogo hako sisher jes getsla hiki teji kapinsiawe no go ke pelleri sigeti fukosa uko ke niritsa pekrasa uko mhapro ke kriza kape uko ketsa uko bu city zaputsa pe zapikuje di nipu hinki chayawe nipu shoro hegotie Shalom Higher Secondary School haulari ke tije kape gonzia tie go special Sunday hanu no lerdi hego zidi no shobawe nipu ke lesiki hanu no nipu ke huburi tejangu runas ye huburi tejangu ke bangu zidi nipu bejet torwe no tie jabe students ko categories ukubunu vortetsa lesiki hanu no ke krisije nipu mi ke krari nsigi mo ke kra bagitsa he siwe slano hanunu ukubunu no hekupo Jehovahzo getsa nipu ukubu susi mun teja inke kresu ngudi lesiki hanunu paje getsa susi di inki chaya ke patago zo shir uke vito sidi lesiki hu mohoba nipu bejewe uko tsepeko sasako sasije ukubunu nichugo students ako zeke shir no ukubunuri uko teja ke sasidi hapro ke sasidi nipu uko chatasaligido noke ko kapie go pete ko tsiji lesiki moho ke ba sito mo pukino mizo shepu family ko zo shiri u staff ki kri tsege tsego zo sheke jidyo di matse ke ba hagono nipu no job e ko tsiji tie lesiki hola he ke teji kapie ntsiya nipu jo he go che do ba da hanono nipu sito ri pu prepare tsidi vodi in zapu tsudio di ler bawe nipu no job e pu tsili inke mesar fu kapie pu ke chutsa sije sidi pu pu ke tsepete go bu teja ke fu die tsiji mohe ko buru na ke tsu ko bunu zo chui te ja ke sa bonguli di la pa prekili me tsache he ko ma to pe tim hogi buja sa no di ma to tere no tela ke tso ka pe nje no si he ko pe te ke ziki no hedi he ko ke la ke le ji su za no te ja chayawe amen Tisoviwe Jisu Krista zanu vorgaba pete ke Lucia homie online nunu ke kothoba musmiri ke Lucia homie kere thochdi vorba liro uniwe mo homie poti ke chasino vor ke sono ke kothoba liro nila uniwe ke pusia mo ke hira ke bagi vor haki hanu UBC se di nie kepele ki kucha kepele ko thochdi keze kepekro voje keze se ni ki chasiya uso mi ko bo vorba ni ko sibade sala a ugo zekilie mu thezi ke sati so haseli do Psalm 100
verses 4 and 5 says, "Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever, and his faithfulness continues through all generations." Out of the many things we thank God for this morning, we thank God for the family of Shalom Higher Secondary School who are with us this morning to worship. Today is Shalom Higher Secondary School Sunday here in UBC. This is an annual time for us, an annual Sunday that we observe once every year. And we're so happy to have the staff and the students from SHSS. We used to call it SMS Sunday, but now it's SHSS Sunday. And altogether, we have 34 people who have come all the way from Doyapur to worship with us, to minister to us. And out of that group of 34, we have 25 students of classes 9 and 10. We have our administrator, Mr. Sito Meru. We have 6 teaching staff. We have 2 non-teaching staff. And so, we're very happy that you are here with us this morning. And I want to welcome all of you on behalf of Union Baptist Church family. We're so glad you are here. And to acknowledge your presence, to introduce you to our church, I would like to request all of you who have come all the way from Doyapur to please stand so that we can see your faces and also welcome you. Please stand. Yeah. Please, yeah. 2 staff at the back, please stand, yeah. Yeah. Thank you. Please be seated. Yeah. As we do every year, on this Sunday, we will have the students presenting a special number, some of the staff participating in the program, and of course, some of our Shalom Higher Secondary School managing board members who will be ministering to us in different capacities this morning. So thank you, God bless you, and we look forward to have a good time this morning. A special moment of gratitude and joy to have our former youth pastor, Mrs. Megozeno, and her husband, Mr. Somingam Aso, with us this morning. They got married, as we know, on January 14th this year. And after their wedding, this is the first time attending our UBC morning worship service as a couple. And they're here with us. I would like to ask them to please stand once so that we can also welcome you. Yeah. Megozeno and Aso. Yeah. Thank you. Yeah. Special welcome to Brother Aso. Thank you for joining us this morning. Yeah. So, I now give time to the students of Shalom Higher Secondary School for the special song, after which we will proceed with the other programs. Yeah.
Prong Majang. Beautiful morning. Get away. Kepana fikit dabori tisuja the tisuja hawi shet pe vibe ngot tsushi. Hego chedor khor keli no cheke cho hego niogine theja ke krang liwe we sedi niogi pusia. Jesu Christa or hagile zanu. Ke ni sedi work ke ba pe teke ke lucia we. Siro ato azanu akikuzanu siro Shalom Higher Secondary School Doyapur. Kepathago mu kepranogo pete zanushiri kenisedi kenisevornio ke luciawe ke chesedi nio ke puchia nego home asiwa levi home asisomoreba levi azaro nipuchito ligise mu aroche lady Shalom Higher Secondary School Doyapur hanu phatchba mu aroche UBC missionary sidi lady chunuba Siade hanu tageja ala tere topo deri vori ke hu hanu ke hu geja ke hu gejero ala tere tourismo alle lerdi hanu legeba a tiche thetha vogeta mesitigi a hanu vori ke hu geja sia ke ria lecture phegaba gi sidi la vori la lerdi hanu bagile thela vori hanu bagile phagya kra leke salabawe Legacy unnigeja Ozegol Suri Lesidi Unnigeji Seba Siroti Lesidi Unusogejeri Seba Tiza Ukizemi Hadik Vordi Kizidi Kehuya Geja Akizemi Kiniro Kepenofagi Vogeda Mu Hago Legacy Renumo Gejeri Deri Kepenofum Pomhato Hawa Pomhar Herbo, Ugome, Petegola, Bayakizikimi, Kepenofame Dogage, Lady Unutefetawe, Mo Hagitinu, very Honyabo, Hagitazeke Sepregedo, Mo Tisi Honyabo, Lavadi, Ugozeke Seradi, Unigedo, Hagori Lelashidi, Unutefegeri Chebawe. UBC Kihu, how Akhe Angumeji Tori. Potike visabo kabe atsha sidi awu ledi ugo mission field hanu abu atsha philikevi hasim halle zakeshiri mori nigo theja hagongule kivi tibo kabe aketsla ani sidi ledim hachba we gitsedi ne oge puchia hanu ledi hachsa sedegilenu nigo hanam haranu shiri sekia kana shiri siro potipatenu Allah Sibaya Gejagimi, Ani Sidi, Shiro, Shiri, Siro, Anuma, Siro, Nigo Chagolano, Anutep City, Hachabawe, Mu, Nigola, Chili, Gabazoe, Zeni Neogi Puchiang. Hago Mu Neo Teja Hago City, Neo Teja Hago City, Lady, Nichugo City, Gazadi, Anuma Sibawe. Zero Ati Hagino Ungo in the sea, Titi Hato. Chevogile Hoke, Sedi Gazalina, in the sea, Titi no Higoke Pranamigo, me Chris Rudy, Sir, Vodi Ozarugile Chile, Hanu, Tefumi, me Chris Sedi, Serepo, Mu, Tenugo, me, Creekindi, Hetefetefe, Sidi Higo Gizedi Kepecrovole. Higo Kepecro here, Nisavole, Sidi Higo, Hiom Hatogo Sicily, Hiom Hatogo Sicily, Higo Gekogedase. Hego renuke motivo is que se hego que pronome yopo legamunu que akrkelino potivo que taricha si de hego tenuke sotivi is que sewe siro hego que patago in the se me kereteta que zedi que pecrovole hanu administrator student life supervisor mu principal study hego me fepo que zedi que pecrovole Hanu Tepgo me soru, Mutenugo me, Kere Pengu. Zero non-teaching staff, Goliro me, Kere se, Sidi Hego, Peteke Sadi, Gizedihio Nisa Worgili Shiliway. And just say, did you know Hego, 25th January 2025, here, Teachers Orientation Program Bali. Zero February Jateta, Nikini me Fepengu, zero Junja Suru Mutini, Hatigi Hego. Phonics and phonetics workshop Bali Hanu Gabatava Teyevino Huiso academic director
Nagaland Institute of Language Studies and Research. Pobu vori heo betasile mo hanu hego po ginu pa kemevi kra ngule mo hego hagori sedi je nichu gori betawa we siwi sedi po gepula chiawe siro hego February ja me fe pengu mo me fe thetha do hatigi hego sports week bale mo hanu hego as ke cricketer crop sile hanu nichu go ha province ke ba siring musa sidi hego ungo zedi ke pekrodi heo ni sele mo theja ke krawing le mo ungo gino ungo kiniti ripevo ke le sele hego siro hego nje sia vakinye parents teachers meet bale mo hanu hego ki ha ki ke chopo kropo chero ke phano go lavi do shi hagori hago kerchile siro ki ke chopo ko ponu thachbada shi ke phano go laki magi ke chopo borso morso shi mo mekrno go kele kira bobashi ke patha go kele kira bobashi hago shiri ke patha go urshiri siro mekrno go urshiri vodi o kele ke zagese tigo boisile sidi hego lavi togeto hago shiri pepi sedi lesiki how shiri peta bagage showe siro hego 22nd March 2025 han here one day seminar for pebale mo hano ke betava Dr. Buno Ligise Professor Department of Education Nagaland University pobu vodi NEP 2020 and the changing role of the teachers Hawa city ke pathago tarhasile mu ke pathago je ke zasile siro Dr. Anu GS Assistant Professor Department of Education NU Nagaland University pobu vodi innovative pedagogical practice for school teachers pobu chaye how city ke pathago ke zasile siro ke pathava assistant Katikala Assistant Professor Faisal Ali College Mokochin pobu vodi while we teach, we learn. Kecha topic hanu hego petha mu hewa ta horsile. Siro hego April Japengu tigi hego vodi literary day bale hatigi hego poem extempore speech debate multiplication sikechago posedi kemechale siro meja se here go spelling bee competition hanu ke phanogo porhi ke aggregation go wordy spelling hago shiri pragame chagile chile hagono program hagono ungo hapro kevi seba ungo home meche seba home sile hago shiri seba siro home chali ke sagono shiri hagedi porhi ke aggregation no ha province ke bangu sidi hego he anuma sidi ungo pe thabawe zero tobacco free zone sikecha hego 21st March he bale mo han he hego institution Shalom Higher Secondary Hawi tobacco free institution por sile si pe wodi register sile mo hanui certificate nguliwe zero waste management program po bali hego waste management haro kebathava adenla lakunmar associate pastor au baptist church downsari par pobu vodi hego pathasile mo negore marhi go ngubado hanu hego marhi hego hago city sadojele mo hego ni segile chele hego ha tunu hego tho hego ma tho siri ngusidi nagesa unma segejeri se sidi hego ha tho gori chele mo hego how segile po kelle uliro chithe hego nje ses sigile hago selavori chithe ke phanogo pathado mo ugobu hago hadi ungo sedi kel huwa ye keja hago sedi recycle selavori hagizivi mom hage ha porhige krigizon sela party kepekele gevi more sedi hakari chele gevi hago sedi nichugo pathado sigejer kellen nu semu hego chithe hauri chilebero khonyebo hauri sedi pe nichugo pathage do hari bawe
zero hego October ja kere tha han he hego lesik no theory top city science in action city science exhibition program po pebale hanu nichugubu o kelle mo matho o kelle no ke jibo bashi science science patho how city o kelle ki ke jibo se party ke pe kilivishi hago se ugo se mo ugo porhi ke ke no sele hanu je ngong matho ngke ba lero nichugo future shalom siege bo shaba mo hanu lero electromagnet city let's secure poto city po energy but se party thava king mi ke ko city poto po ungo energy se leki vi phatho project wa se ke ba pe ke ba hanuro siro ungo por hi ke kri ha ke mo ungo por hi ke kri ke model ke kri ke kravi se city ke pe ke le sele mo han he Kepatava Asono Savino, Additional Director, Information Technology and Communication, Government of Nagaland. Bobu Vodi Terhu So Sicily, Mohego Hegota Hosile, Pohano Vodi Hegota Hogisher Bizomonia, Secure Kanushiri, City, Secretary City Hakivisha Sidipo, Hego Kadu Senu Tefiget, so science subject no, gave it Torsikili, Hago President Rich Secretary, Secure Cassidy Ungo. Kevija Kari Sesegeli Sile. Siro Tisoja Hanye Hego Hakikri Ketchakobo Sile, Erja Siro Ketchakre, Hakijakobo Shube Zegaja Sile, Siro Hanye SUPW Hagushiri Sevori Sepe Zegaja Sile. Hego in the same Harbolero SUPW how Ungobu Silikivide. Ke dibo ki kem hejabo o ke vi to se di silivisi hawa ugo se vor ge je mu hego ti soja han he se party ke pe ke ge je mu ke pe ke ge je bizomundi ze ge je haguri sile mu hano hego sike ka hu kile hago se di o children's day he hago ha khasedi ha ke vi chebe ke phano ko pa te se gele sile Zero hego December Jakere Penguin here result Kashawa CD hego TCM Hatola December Jakere Tanya hego Maribu ki Kage Sewa Chile. Sase hego program get corporation Teachers Day, World Environment Day, Social Works, Shalom Day of Prayers, Talent Show, Hakim Porhige Getcher Gropo. Baliam. Hego Ungolesiki in the sea enriche Niki Mefe Deche no Lesiki building Haba Sasedegas Silire Mu Ungo Hato Sepeze Sabate Mu Grobo Silire, Grobo Setolemola Mu Jite January Ukre. First floor, how I sit silly, mu wordy get cram hato, how I silly. City, class nursery, nobody class 3 gets so. Hego, Lesiki, how no, ungo building, Lesiki building, how city, how no, says de baget that's there. Zero. Jete January hego kadu kerego coaching class sedele mu how no ukehu ri theje pe christiania ukehu ha pette go nshiri hego zofu ha go sidi ha pette go shestibe hego tsya ge ja ha go la shiri ni go peje thobaya ke chanor bi modi hego ki ke chobon zofu ba ya shi ni go ha go pette shibe hego tsya sidi theory hostel no nichugo bo shiri vordi methodi lesser prelegevi generatigi lesser prelegevi ti hawe khalasha sidi ugobu vordi lesser pre ugodo jile siro ke patha go shiri ungo ke vi to khasile khasha sidi nichugo patha sidi hato shakhe segele sele theory ungo theory is only 100%
hawa ngula ke le sele ogo me sere de khase mu me pette go ogo ke phra hanu par ke le sele hanu chi the sa di ogo teacher deal nga 100% hawa nguvor ke le sele de hago sikele hago hego to hego ke vi ke kolamoe deri nego ke pelemigo poti pateno tizitiso hego la chabaya ke cha hago la zoe mu nego ke pelemigo ke cha hago vor hego zoba ke penofsa nego ke chago ke labe vor hego zoba mu hego hago la hego hato hago chekhe ke le chabawe jithe hego ke batago me mepe thenie ke jedim hachba hanu memepe tenye kezedim hachaba siro non teaching staff liro mekere pengu yo kezedim hachaba siro hego chete teacher first quarterly our series hego phatho our series chelede sidi hego kevija kha mo go result go series khabe go chasegele chele phatho siki workele hago hego kevike kolamore deri nigo ke pelemigo ke chala zoe nigo ke chago word hego to ke ba ke mi hego numa sidi hego ni sidi ke ze ke nur he sidi ke ze ma chba hego ke bito khabe ni chugo pe thado mun hego ke bito khasidi ni chugo bu ke pe na fa haure sile mu siro ke pe na overshiri o ke lu no ke di bo simo shwashi ke ja hago shiri se ugo pe thadi ugo pe tha mu hego ke bito khabe ugo pe thaba we ke je sidi nyo ge pusia mu nego hego la cha sibaya ke je ke me vorge da tigone shiri hego la chabaje sidi nyo ge pusia hego ke cha ke ko samor so seba mu hego slano nego chabaya ke je ke me vorge da tigone shiri hego la cha sibaje ke je sidi nyo ki chala sia poti hala nego pejewe First of all, I would like to thank the class 9 and 10 students of our Shalom Higher Secondary School for the beautiful song that you have presented to us. We have been blessed through your song, and we pray that you will continue to use your talent in the Lord's service. We are very happy that you could join us this morning, and we are looking forward to a blessed time together here at the UBC this morning. Kacha nu le katam hoja gichayo usen managing board sunu mu atho asunu ukehu kratago ugo nichini sedi ngo lesaki ho sedega suginu chewe ngo lesaki ho party ngo kehu mission lia ke vi bo sigaba hala u ke penova peje mu u category pejewe zero poti ke kri ke tsagono managing board nu tsaproti u lesaki u tamupie borge sagola ugo mi pobo ke tsa peje se ke tsa su ripie pesizia Nyogo zatsa pevisa ke zaginu jewe higo managing board nu ke bago bu higo hato kya prano higo bu selega ba so sorry sedi nyogo pesisa we ngo chedo ke cha no ro gile nu tu ke sa ngo Shalom Higher Secondary School la chado Kids Shalom Mission School, Chidi Kiavor, there is Chitenu, Ngolesikiu, upgrade be higher secondary level nu Selegata, our stream no higher secondary level nu Selegata Gize, Ngolesikiu, Riposa Tolabia, Shalom Higher Secondary School, Doyapur, Chidi Chia, Kiavade, Mungo Chedo,
ke cha nun ko liro ngo Shalomless Higher Secondary School la cha ke to ko liro u gelenu ka ke sa ke mi a president ji do ngo SHSS la ke cha nun ke sa ko se cha le do ke teji ka be ke penyo fu se ke ji tie ka du ger nu ke penyo ko mi ser die ko pete ha tu se khigele la Shalomless Q GTNU Sededi Higher Secondary Tsilete Haula ke penyapu tejeke ke chanu ke pernyogo la chabazole wo huri Jesu Krista sigemo ki krunu vor ke bako ke penyapu bu putu potiu nu uko bu Jesu Krista pelele ke tola administrator, principal, student life supervisor, teachers, mu non-teaching staff kola chache. Ukobu ke prnyoko mu zaki lukepa kola teja pochele ketola. Penguro teachers hela engineer kevi de nakro bu managing board ke sa timu chairman saboto. Pomu potim kobu ke penyopam hasi sedi lesaki chatha mu lesaki jeviko ledi harsher mu ha pepile ke tola chado soru building ke saula chabazoche ke penyopabu semor ke sho hanyam hara siro sakira kari muledi potiki matho sele ke tola chado Chathenyoro, Doyapur no Dimasa ke peleko la mu Dimasa Church, Doyapur la Chabazoche, ke penyopapu ke komu ke tepu kapie, ukotsasa di ukobu dile ke view se zapu semu u community la tejapo se leketola chadyo. This morning we will have time of prayer, and the prayer points are as follows. The first prayer point is we thank God for enabling all 34 of our class 10 students to clear their HSLC examinations this year. Thank God for enabling the school to upgrade to the higher secondary level from the year 2026 onwards. The third prayer point is continue to pray for the lives of our students, especially those who are from other faiths, that God in His own time will lead them to Christ. The fourth prayer point, pray for the administrator, principal, student life supervisor, teachers, and non-teaching staff, that God will use each one to be channels of blessings to the students and community around us. Pray for the new managing board team led by Chairman Engineer KVD Nakro, that God will give wisdom as they lead and make decisions for the benefit of the school. Continue to pray for the new building construction, that God will provide the needful to complete the work in time. Continue to pray for the Dimasa believers in and around Doyapur, especially Dimasa Church Doyapur, that God will give them the strength and boldness to witness to their people, and that they be channels of blessing to their community. Jadi, kecatiu sila dah demo.
ke kriya po Jehovah che do ye Shalom Higher Secondary School la chagasa bu no ye ke char sakata pelemu merdi theje awe no ye ke char sakasala bejewe ani bu ye hago pate khabye injenu las injenu sosodi galagale jisu zanu chasawe amen shiro ngoche ma kengu gidola logo nyugo pejeri aki kolamo akino makengu gidola ka chabu tsado shiro ke kriye ke masapo Jehovah jido ye ke teje melusedi mhodigi voryawe no bu japibe yets ke sogla ntejiawe nipu no tejabie heke tsukel hozo ke sogla nipu ye kidi nteje muligiduga jido no kapi heke tsuginu ye mao yuri sela wor nipu nke hu kinyi bunu kalasu do di doze le de nipu krogele hago ha pie no hago mo jasa sakamas habie chidi ke hu bu sedi le tono nipu potu mu semor ke shonu sepevo ke le tsiji ani bu shiro hejido sekira kabie ngets ti honu hor bizomodi yemi boketsburi nipu ye petiu kalabie ntsgets ti buri tsiji no jabise yemi bokets tsalasa nipu shidi heburi nipu chedo poti honu nzeke perogets yemi bokets nzeke perogets ho cha honori yemi boketsburi aleka sapre sakeli tipo tsje di chaiwe ani bu shiroje do meri sagedo ugo koragi ka tabulari chayawe ugo bu mato ho tsdi ntajaga sari nguje ani bu shiro chedo temi ke hubori unini kasagedo do zsevor ke ba hogalari ke teje ka bin tsasa hago pette biem pele lasdi ke lagele jisu zanu chamu melo sawe amen che todia perseguitio liro roman go les down no roman go
뱅우 투테 뱅우 쿠소쿠 소루노누 케르포케조. Today's Bible reading is taken from the book of Romans chapter 5 verse 6 to 11. Muledaro apresido. Potsunu tuke bauliro. Uke penyopfu se ke zevikele. Siro ke pele ginu we tatsa ke tioki Krista poti tuki pele ke mo ko sutsa sewate kato zomoro mie pori ke me to mie po su tsa siel ho deri laki po homie teme ke vi mie po la shiri meche mole vinhe deri we ke puma mie tsa ke tionuri Christabu u pusu tsa sie ke she ginu u ke penyopfe u kreke tsa ta tu shi wa ta tu shi wa te si zomon we tsie po je la u tsa ke me tole ta ro we po la u ke penyopfe nu fu nu nu u ke la le tio ke tsa si ke me ko ta zo we po ngum mie tsa ke tio ki theory po nyo seula ubu u ke penyopfe ze ke ze vile po ze ke ze vi ke le she po ke riu la u ke la ri ko liezotio so ribizomona we tie po la ke ze vi ke le uni pu Jesu Christao lanu u ke penyopfe ginu uni bari uni ri sabate sekezo Jesu Krista urhakeli uzanu vorke ba pette siro online nu ke hu ke ba pette go ke lusayawe ti cheke pra he go bu khordi u ke huze ke huli ke vi sike sa ho he go laputi pomare se mu he go fe mu merabadi khorkeli chele jithia zo shiri na pusawade he go ke ze me sera die kor ugo keze ke huba mo ugo dono pele ke mo meriba ke pathago donori pele ke mo meriba mo ke penyopfa lanu keze matsa mo ugo giri zaputsdi keze matsa vorzowe chithie ugo principal madam katila au poro khole mode ke chenya ho ki kunu Ketala deri puzano nushiri ke lu ke se ke hu petso yawe putti ke vi ho ke se atsadi abu lasheri ke penyo faza putsle ke vi ho chke se ki deri pomareshi somo mu le hage je chke je chvor deri ke penyo faza no sheri Nikom Honza Takeli actually the way. I apologize to those who don't speak Tengidie. I'll be mainly speaking in Tengidie. Hopefully you'll bear with me. Siedo Shalom Sunday, Shalom School Sunday idi rikeshe zedi. Puti ke zio bo sedi. Acha kenye. Ke zakele chele ke zodo ke tholes prokesu propevis so wade opezewe japuti ke mi ke chopono no
go Catholic Seminary Macrobo se party ke zakile chele ke zuzo 2018 che okay hue abunu ke go le sakinu ke kro hichedi akye mu haula khodi pastor achile office no ker chege jasu a shele ba a okay hu akye ke chaho melewa re ke cha su agibor ke kilamona a okay hu biep se ke cha themipo mo asu atho sipe visse ba ke cha asu stiki so sheri su lady anu okay hu melewa ke su khe ke cha sete un hi chunu no vor thi ke zo sheri okay hu e ukhe upatha ukrohi mur govor ke saho kim hedi a uke hue uke penyo ke dila akke ke san he ke hu mele watu mu ke tsu lewe deri ma thozo zo we lebi am ha ke tsa cda pastor rachile ze ke za ke tsa am ha ke tsa ke us ke se levi deri ma tho ala zada levi le ke tsu a su se di hani ke tsa deri poe ke penyo thozo to ke tsa ho se di a chakete phuse mu arisu lela le di u ke vi ke kono nu ke da bamo deri u ke penyo photho cross zo ke tsa ho se di a chakete phuli de ari ke de we do ya purnu ke le ti che thepfu nu pa tha de mu bavor ke tsa poti ke kra u calling mori u ke penyo phu u ke how ki ke chop tumu i ke cha lela mu lela ke cha su chya sibatin he ke chri le deri u ke penyo phu die nu me hola le ro ur cha ke sala ke cha su chya mu hapo silie ke chu li ro u ke u calling ho lela mu lela bak mor ke sho vapo lewadi khawa ke chu modi lela mu lela ke cha su semor ke sho su atho suri sikile chele we ke le zeno bu ko ke hu bo sheri u calling ho sa topic ho sa ket se ke jo ko ke hu no sa ket se ya mu siri pe vi se pata zo ke cha pelle deri che do ke zedi u ke penyo vo ke hao hodze u sia tsame hosdi u ke penyo fe la mu ala ki ke chopo chasasi ke hao me ho perile ne mu che do professor romi ko pengu sorunu no thepfenu pole tu ke se we thach ke tyoki krista e poti tuki pele ke moko sucha siwate khathozomoro me puri ke me thome po sucha sielho deri lakipo homie themi ke vime pola seri mi chemoli vinhe deri we ke phuma me cheketunu ri kristabu up pusucha sekashaginu u ke penya fa u krikecha that tu shwate we thatcheketuki ke chaho for when we were without strength in due time Christ died for the ungodly kecha dia haya we thatcheketuki utyo ukrohi del hoke baki ha porichpe utyo ke la lekenja ke baki siro ke phumatho uchufa ke bati bonu u ke penyopfe ponyo Jesu Krista bunu go lasiesha mo ke phuma jakra ho nunu ugo ke lagasha ugo su siba mu hauginu pwe kitebo ukreshi ke cho horise upeke ke se ugo suri siba mu hai ke cho thaponu ugo thie ugo camera ni ke tami chidi ke hubo tsba ke chapele mu ke penyo first depo u kheli ro ke penyo fe ki ke chripo no mu abu
polie chen ba shi ke zhe hao se ke me ye mo ke me si mo shu ke zhe ye po te ke zhe le se ke u calling hao mo zhe ke pe nyo fe u la ki ke zhe bo se se mo su ze di very po kre ke zhe nu u calling u si ke le mo su le ke me si ke zhe si ke chu le se ke u kratami ko ho si pe vis se batu lia thomela themye phseli ro themye bap phi ke chem he ibadi phpe je ke je sutaya mu hai ke je si ke shiki u ke penyo phe themye r chsba mo te mo kishi ke chri leta le ke vi mori u ko cha ke jnu tha chba te me 이게 저 버리 우토 레게서 서야 깨크릴라모냐 마티 테프 세라테 타누 지수에 하겜 히게 저 버부 슬라리에 니 부부 하토미에 깨제비에 볼리누 슬리게 돌아 차지 차게 저수 고메세게 저수 하기누 무베비세게 레체 데리 하우스 모디 lakedi mathi mepfa thetha kera thetha mu mepfa haki ha ugo si preba keche the great commission ugo su rnala ya jisue potyo po pelele katamye pe tebu vodi seye ni ko pe techpie po sejimie seliche ikeche pukeshe mulie selas ukobu chakechu nuri mutyo prakechu nuri kenye niri chamo kesho ho mupe visse kelie chaba mu u calling uke penyopva uke ke sa mahanye nu podieze chekese chakechu ri mu yokesu nuri sunye ke je dodi tamor chunhe ke su lebawe ndu ugo ketnu chokidar chekevor pitsemebo kinu pirkopia pitse sebade deri sorobazo muporo ugo chokidar ke kereto 1991 tiki ugo chokidar cheketse mepo po purely ro po jego pugetse suponia mu suzedi pierze meche kemhe tuzobo pudi erne babasia nduli ro po pierdi po zepu wadi a niko pastor deoje nu kepenyo fe silile ketsu ukipu mu asu lebadi thie ke puketo hauze ke khe ba ke cha ke sur bimodi to pakesno no ugo kedi dimasame donu zaputse kesno no ke penyo fo sikele ugo zapu sikele ndu sikele bo renewe mosu sedi uha mu chebawe sala thie meho akim hedi josanaba deri habalivi a zomo smo serele ke serele balivi deri josaliro ke penyo fotho morke shonu sasu do ke su sedi zapuchseya mu kehupori chesyawe hachak kenyu mehosa kenyu liro no ke penyo fki chat thamomoga ike chahau romi ko pengu ugo passage no kera mu kerpo tkiha pukeche mu we pongu me tseketu ki theory ponyo sela ubu ke penyo fe ze ke ze vile liro po ze ke ze vikelie sie pokel hula ukelari liet zotyo sir bimona wetie pola ke ze vikelie unye puji su kristalanu uke penyo fenunu uni risa bate
For if, when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Dimasa mize ke pero ke vonu ukwe ke pelemie tsapi musaki ze Christian mi ngu me che ke che moringu ni ke mosusa ngu pe vi seya ugo Nagaland nu se ugo themi tsa ke jala ke pelemie pese mori pechu ke che zoyamo honchu che zoyamo deri Assam nu paliro ukwe ke pelemie pechu ke che mu ke pelemie bu sala ke meje ke menga se ke ba su mu pe vi seya mu romiko hanu ker hanu mu ke se mu we pungu ma mi che ke ki ke chen di ha ya a pe se cho providis ya ar che ke a shiri ugo ke hu bo shiri Jesus Christa le pie ugo vie se le ke mo tiki pungu ma mi se to ke si ke po tu pie ke ba ho si zodi le zoyamo goro ke penyo fu ke khe ke penyo fu utse ke sa por hiu nu ke tse hiu nu peteri po mani ke tse si ke tse po nu le ba deri hanu pula ke tse po le we pongu mami ke tse po sile ke mo ki pongu mami zo ke tse ho lesdi hale la ba we ha pongu pe vi se ke tse po ro ke penyo fu ki tsa thamoli ro po pechu ke chu nu parta ke to su mi bun la mu ala po ki vor ke le umone ke ka chanu vota ke to ha ngu ba middle ground mori neutral ground ke tsebo bamo ke penyo fe ki cha te mo so the donu thale kenje ke penyo fe ki cha moro po pechu ke ta 스니에서 티에 우고 티부키 모호스로 펠레케 몸에 보고 도누 바세게다 우무 프레바 무수제디 프로토케 크리키케 쩨누 누네 하울라리 게르체케체 우고 쩨세게체 수누 파타 우케 페뇨페 키타 타몰리로 무마미에 조케체하우 레슬리로 ugo nagamie kikim he jatha punu bashi ke tsri lesri vi deri rom me ko pengu ker hanungula kele jisu seginu ugo ke penyo pze ke ze vikele mu por hila ke sie por hi la sie ke tau zedi ugori ke la ke lipie ugo vie chele zo tyo ke chao mulie sieli rose jisu krista ginur bi tie pongu mame ko bunu ke penyo pze ke ze vikeli mu ke la ke li ripie u vie chekeli me chele tyo ke che sur bizo sala tie no mu a ki cha tie thaka ke penyo fe chpa hi me chdi ngum me ro fe ke la le ke tula the he chba mo ma te ru vor ugo ki ki bate ngum me vor di ugo do no bate tie ugo hole moli ro mu ume seunu se presemoli ro sudu kepeka zeke setale ke bi sunu patha tiche thepfe nu tapar ke cha hanu hapo lela mu lela ba ke cha suliro ke re ki hapo rishi modi ke za se themi ke ho bori vor ze ke sero dimasa miro hiya ho hiya le ke cha je vizo ke mo uzorli ro hiya ho sla hile menyole mori sikeze vizo ke mo sikeze puya
mu satigi ari lady themi kim he chukor bodamu ige je sige cheri lege je che deri me ho mu ke ze ke parodi sige vornu abo lekile uko ke penyo fe sige mula uzorli mori hake kranu uko bu go lepe vi mori ko bu go ngobi uni ke sunu parle re zoto ke cha musu ugulamo su go ke penyo fe sige mula mo ke penyo fe ki cha tie thake mula ke cha sige zo ba nu vor mu azau liro uko tha mu ugo melody hatsazu mudi kim heliro ke penyo fe ke kriu pisedi semiri ze ke zashudusi ungu mamiri ungu metsa tu ke zemiri ze ke zali dusi ke tsu anu ki vor mo sidi su ginu shiri hake krano unu me ye ke zeri ze ke se uchame je ke zeri ze ke se me kropo ze ke seri metsa ke zeri soya lesaki se ke baho deri ke penyo fe hate debo ukreli rosawe kidi me tha ke jam ripo pele ke momie tha ke jam mu semie bu ukele tu nu ta ke do si ke bo ledi uze zapu udono bali do mo ke jam mu siliro zapu ki me di chele do mo ke jam uni ke jam yer bizedi zapu chdo liro su chere ke jam su mi ki vorwe mu sla ke uko ke hupuri utho ke lu lela ke se no ki cha tie thaga ke penyo fe ki cha tie thamo ke mo tie thashi ige che puri lela se ro kishi okibo ke zlodi a potu bazo ke penyo fe ki tie thazo ige che puri ledi unrabada yo mo kishi deri utho uge to pressure ke a ke penyo fe ki cha tie thali ro ki ke che po sebaga ki ke che no ari oke dila ki ke che po no me lezaga ki ke che su lesake uko Shalom Higher Secondary School 1991 ke sede ke लिए uko krenyo korpo ke penyo fek ke dila unun pe krizodi sede ke sho go sipreba dimasa mi bu ke penyo fe pie uvie cheli jodi siro lesam ha siri ngule ke tula ke chanu shiri hak ha ke sunu shiri mu uti uja khasadi to pradi japutse ke sunu shiri goja vise ke chvor thie ugo tiunu ugori kim hezasi ke chpori sedi ke hupori ke tosne ugori sede ke she hatho tu mutu pedi hadzakiri sepe viko seketo ke le nu tabamo sede sowa dazase moleken zdi ke tabazo ege jobu nu tabashi ke sri uthori urts baya ke hu puri leke salasna thie uko lesakinu ke krohi ke pocha ke kraba sizomone ke doyapur mu sakhe mugo dimasa merna kono ke krohi leke vi ke penyo faja putse leke vi pocha bapi sizomone asam nori paliro dimasa me donu japut chele ke to pocha ke kraba themi ugo mi ke kratie pa asam no ba ke chala mo ugo ki je liro ugo tetsu liro za thorba ke me ya thorba ke su mu ba alle ke ke penyo fe om har bola no u ke hubu judi dimasa me je ke sile dimasa me je ke perolen he ke su leba dimasa me liro zakre bodonu zapre kristame chmono salam ha tholesro go modze ba philyo mu themie sesamor shuke ba
doke par nuri chagezu nuri khakesu nuri mu peteri seliviro se sunu uke vi tho khasliro uko tiekiri hakeza ke penyo fula chili tu ne ke cha su leba boy thie uko ke hupuri ke penyo fa ki ke chri pununu inke bashi leka sala sekhe no pokitsa thayaliro ngumamie ki japu cheke chenu tiekiri che pe visale vibamo kimishi no chabaya liro dorisa se levi mushi khasle liro doke parnuri hadzakiri to sasa ke che khake sur bimodi doke su nori mese utsasle vimbeshi ke che suri sedi ke hupuri chesaje telano ke penyo fabu ja phipie oke hu tsakile tsalietena mu pokinu ke vor masimale mu ke thepfu sedi ugo pette bushiri ugo japu ke vimie tsalietena ke jasu sedi ke pusuje aki cruzano shiri ke thezia sedi oke hu tsunaya tiche thepfu patha de aliro aki no miliro tiche kero no patha de po tiche bo amoza ke jasu sede poti le modi tare deri matho lesro bapi cheri chada ke japunu thage jame mugo pette ke ready ho chmoliro urbi murihe ko mikroyo borbi ke disnu saba ke chasu go release da ke do matho za seba ke chala sike chburi sedi ke pusne sala thie work ba mu online ri renaba liro dima samye ho uko ke penyo fe piesedi ugo tsake ugo pelle ke sa sike chbo lesake tiche sera pengu lesaki sevorde mu sizoke mo kedi dimasa baptist association zedi ugo mission board ke perodi hatsavorza musla ugo dola ke pinu chekiri sepe viko sekhe mu sidi dimasa mi bunu shi uke penyo fasile mu pongu memie seke to nu ke penyo faze ke ze vikele mu ke lakele se uvie seletena niko bije Nipu tsewe mu dike puri beje wo puke semenyo sebadi fori nipu de tsuko ke za keshla uko thekazali dilike vi zali dananu pukhu krepodi thefa ronyali jisu ukike kelile tyo pete ke je she thali ro Oh
Jehovah bu japie ni tselie mu ni ze balije. Jehovah bu poziepie ni va pezilie mu ni kre ni ngumeje ke liu tseche. Jehovah bu pokini ziepie ni moholie mu nunepie ni tseke liu tseche. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. Bali ri ke pesi ke zati ke zio poseli do. We want to thank our friends from Shalom Higher Secondary School this morning, students, staff, and of course led by the administrator for your witness this, here in this service. God bless you, and we will look forward to your coming again next year on Shalom Higher Secondary School Day. Kehu bori je do ugoleski jego nunugo ernusde mu ni kehu bori japuti haunu ni puwe near tsaba mu shalom la ugo li hawala chasan nagaza mori haki vichas nagaza mori tyosan nagaza lady ugo liuri mohosdi ugo mission fil hawa nuri nirjasas nagaza sigaza ho ni puwe near tsaba liro nigo su lebadi chabadi fekosu je ke su ha se ni ke chasiya ugo dike puri pusde zofa puri ke kri ke ke kraba musugo ha nigo ni pu we near chabaro ke go je ke facility ro kim hidi ni bu ugo mission li honu ni jasas li bishi ke su gori ke facility we vo ke sunday li ro pentecost sunday mu han ye ke thavara vikho ni pu de se ka za su do la ke hu puri puti hori lebadi vor ke ko thola saje ke pesi ga ja ke nieli ro poli ro ke huchi le mu AG New Minister Hill lere chazu New Reserve zanyo ko thogo chali ke dojati bo bado she sla ni go zanyo ko thogo ha se progo verbali ro ke husie ni go bezeri khodi ni visa tie thelaginu ke seliro video te visa tie ko thelaro ginu ke seliro su video mu AG New Minister Hill lere chazu New Reserve zanyo ko thotse progo so sie senior choir practice 3 ke husie chali ke dojba do she puti ke zio bola sala senior choir members ko practice haunu basro ni ko peje se do mu senior choir members ko liro haki ni go za tie ro ke re ki sa hu ba ga za te chiki haki anu ke se ke do su pu ba ho pa to chikhe gi le petela ke bani fa peje mu ni pu bu ja bie pete ko zje